Welcome to Day 9 Geography. Ngasi mayambu Liza Entertainment na Day 9 Geography da mayambu taram okchari. Ngasi nahan Day 8 ki makha tarako ina ngasi ay page number 70 paper industry na makha chachajarake. Day 8 ta aina tawkibase aroibo ina sugar industry tawkibani. Ngasi adugi makha da paper industry ay pakhajarake. Paper adi mayamna khangbi dungai che sabagi tongan ba makhal gi che khudimak sabagi कारखाना सिबु पेपर इंडस्ट्री ने खंगनै मसिदगी याना मरु ओइबा मैट्रिक तसु अनिरा हंग्रबा क्वेश्चन अमतंग अइना मयाम द नैनजगे 2015 अमसु 2018 दा हंग्रबा क्वेश्चन अमतंग सिगी ख्वाइ मरु ओइबा हाइतारे सिगी टॉपिक सिगी ओइनदि अदोम ता आइसिदे इजरके ओके क्वेश्चन सिदा लेजरे explain any three the favorable conditions for localization of paper industry in West Bengal मसि 2015 दागा 2018 दागा हंखि मा अहुम बिदन करी है ना बता पेपर इंडस्ट्री साबी कारखाना से मरु ना वेस्ट बेंगल दा चुंगछल लगा लेखिबगी मरम से लोकलाइज तौर वेस्ट बेंगल दना फाइदि यामना पेपर इंडस्ट्री से चे की साबी कारखाना से लैयबा मसी करी मरम ननो करी मफम से खुदोंग चाबा करी कंडीशन नो हैना हमबो क्वेश्चन नी सी क्वेश्चन ना आंसर मफम से कदाय दनो हाबो कांदा पेपर इंडस्ट्री की पेज 71 अदुदा पेपर इंडस्ट्री की सेकंड पैराग्राफ ते यंगिरो पेज 71 दा अदुरा West Bengal is the largest producer of paper in India haina hobo paragraph amoi yawbani kadai dei mai answer si oini haba matamda haibadi ngasai khudong chaba singduni ko kari khudong chaba laibana no mafam sida paper industry marang kana leise West Bengal mairo sina chingchang bigadaba answer mafam se bamboo from Assam and Sundarban Delta magi maru eba pocha che sabai maru eba pocha oriba wa se bamboo se मनाक नक आसाम अमसुंग सुंदरबन डेल्टा दे फंगे लाइन अदुगा ग्रास फ्रॉम बिहार मागी टॉप टॉप मखल की नापी मखल अमलै सबाई ग्रास ना नापी जी ममिंग सबाई आइसे मसिगी नापी मखल सिसु एकोइना बिहार दे मनाक नक स्टेट सिदे की फंगे कोल कोयला सु चंगी पेपर साबदा फ्रॉम झारिया एंड रानीगंज से मनाक नक फंगी clean water from Hooghly River manak nak West Bengal da cheliba maru eba turen Hooghly turen sidagi ananba aruba ising su phangi changthok su dopa da darkar le ising se ko then last market kai thien ju chawna phangi and cheap transport chatok chasin gi pamai su yamna hongi haven are the favorable condition for the localization of this industry in West Bengal madam singchina ore haraga West Bengal da maru ana paper industry se marang kaina localize tawra laikibani asmai taraga metric ta ni ra hangba question ni yan maru eba mafam si khatang khanga ga si ge topic si ge yani yani na khanjai okay matang slide ai na hadi chatha jarapa agro based industry loizare hoji mathang gi topic page 71 dama yauriba mineral based industry mineral singi makha pon ba karkhana singi matang da maru oiba khara khoi yengsi mineral based industry da phaide maru oiba ahan ba topic iron and steel industry yot amasung steel gi karkhana gi matang dani now sidasu 2013 amsu 2016 gi metric parikha da sidagi su ma ahum pidna yamaru ba question ama hangkhare okay adu gi question dumasu ai sida izarake ujigi question da sida izare why is iron and steel industry mainly located in the Chotanagpur region explain by giving 3 points ma ahum ni 2013 amsu 2016 da hangkraba question ni now ngasai sida paper industry di hangkipato aduga haifet manaiko ngasai na paper industry West Bengal la maru oina paper industry manang kan leikibe madam se kari no hangbane sidana Chotanagpur mafam sida Chotanagpur na khangari ba mafam asida iron and steel industry manang kaina locate tor leikibe se your also steel karkhana leikibe se kari madam no explain by giving 3 points point ahum piraga chandong na you haibane explain tawdeni ma hadi Chotanagpur region sida iron steel se कारखाना से यो नम सिल कारखाना से मारang kan लैयेबा करी मरम ननो माई मरम से point on period e doine adu ma ahum ni ko sida piri se okay sisu yeng si iron and steel industry have a topic to gi second paragraph ki loisalam da adwai da yam mari chumna textbook da yawram ni mai sing ni yeng view iron and steel industry ki second paragraph ki loiram da da sumaina yawni the Chotanagpur region has the maximum concentration of iron and steel industry mafam sida khade maximum oina khade hena yamna iron steel industry dai it is because maram this the region has certain advantages mafam sida khudong chaba khara hena mayam de laibana ni hai kari khudong chaba no habada
such as good quality raw material in proximity afaba makhagi pochak thi marang kaina phangeba akoi bai mafam sing sida marang kaina magi leiba akoi bai mafam sing sida pochak thi marang kaina phangeba iron and steel ki pochak ni ko maruina mai pochak oi doise yot che iron ore sini ko yan cheap labor thabak to bina ba singmi singchu mafam sida marang kaina sum leire nearness to Kolkata port Kolkata ro hithang phamsu naknare and growth in the home market masagi maram dam da sum market chu kai then chu chawan phangi ha sigi maram macha macha singje mai solid point da sum chalak kadoi ne adugi maram na Chotanagpur region sina iron and steel industry se marang kaina chumsal laga laibani ha ba pochi na sim tang mai ro sim ko biranu na makha ta na lokthau dingai da ine question oina nei na dringai da khajitang aina haijaramge akoi India da explanation ni koine page se sigit page 71 ge aruiba paragraph ki explanation padra ko so in explain na khara tawjarake akoi India da integrated steel plant tara layaba integrated steel plant abs ke yam chawa steel gi karkhana ni processing degi horoga magi raw materials sumba degi horoga processing shengtopa degi horoga tongan tongan ba sawung sada pib de horoga khuding mak se mafam sida tawgada aduguma iron steel karkhana se akoi integrated steel plant hana khangne aduguma chawa steel plant se akoi India da tara layaba now tara sigi manung sida mapan namadi sarkar na paeba public sector industry ne public sector na pa sarkar na mai mapu se oyeba ama khata di private na paeba akoi private pa mayam ta bi ni Tisco Tata company se Tata Iron and Steel company se masi khata ne Tata company se khata ne private ta ladies asin tang khangbiu now makhata rakpada page number mairo sina page number 72 de yengbiro hoji aina panjaramba Tisco Tata Iron and Steel company na panjaramba masigi matangda yana mari chumba yam phajaba question amasu leiri metric tabudi hangkiba leitri aduba yamaru oiba exam ama oriba competitive exam ama oriba mock test ama oriba idea cellular exam aina 2015 da hangkiba question ama lei aikoi ni su sahi kuri suggest of question amani adu question du matanga ai sida izarake na note option view okay question do sidla izare what are the geographical factors for the localization of Tisco at Jamshedpur masama ahum natraga manga da potana phadana hangbe abu question ni mase idea cellular exam aina assembly idea exam ane ire 2015 na hangki bani idea ge exam du dadi ma ahum bidna hangki na hangiba question se karino ngasai de hangiba question sing de artha se khara khara loi mane ko Tisco haba asukimani mara che na Tata company Tata Iron Steel company se Jamshedpur da ne ba lai se mafam sida Tiscos na Jamshedpur da asuk mara che na takri ba se kari kari khudong chaba lai khibana no kari maram na no haina mai factor geographical factors kari lai bana Jamshedpur sida chawkhrab company ama Tisco se lai khibano haibane na adu maram ni sida aina hoji mairo sina pije dorib se amte MU page 72 gi Tata Iron and Loirapada Tata Iron and Steel Company Tisco Jamshedpur Jharkhand na mayam na khambi gadaba amana Jamshedpur has a district maming ni linkat khiba Tisco linkat khiba sakchi eba khungang je linkat khibani 1907 da linkat khibani Jamshedpur eba khungang chida amsung district na Jamshedpur ni state na Jharkhand chida kana linkat khibna haba matamna mayam ju khambi ram ya Jamshedji Tata asina haiba misa asina linkat khibani hoji Jamshedji Tata budi lekhidre hoji Tata company mapu aisa Ratan Tata ana tabi ram ni mayam Ratan Tata asina mapu odi ye samlapna ina haipetang Tisco gi matang na haijabani okay answer yang si question si answer adu si answer se iron ore from Singhum haba mafam du dagi mayam underline to view khangjen view iron ore from Singhum magi maruba pochak oriba se iron ore oriba sengdoktriba yot se mai manak nak district Singhum dagi fangi coking coal from Jharia and Raniganj yot amse still sungbada coking coal se koila se darkar lei adusu manak nakpa district sing leiba Jharia amse Raniganj tigi marang kaina phangba ngamba limestone sunusu darkar lei limestone and manganese haiba posa ani je sisu marang kaina Sundargarh Odisha de yam line phangba ngamba water from Subarnekha and Karkai rivers ising sudok jamthokpada darkar lei ising su manak namna cheliba turen ani Subarnekha amsu Karkai ha turen ani stiki phangba cheap labor sini marang kaina phangi mafam je thabak tobinam sini wate and transport facilities chathok chasingi pamba issue
marang kaina leiba koi khong lambi oisino amasu ising lambi oisino natraga mathak ta nusi lambi any train oisino loina maksi marang kaina phangba are geographical factor for the localization of disco at Jamshedpur jiki maram singina oi haraga disco habase Tata Company Jamshedpur da marang kaina mara chena ta ki bani asi maram singsi chap chan pi dois ai dois ya okay now makha ta bada ya na maru oi ba kun chei kuning 5 marks ta suggest over adugumba question ama khaktang nainajage page number 73 da yengbiro masida mayam su ball letter da manga khak topic manga ka piba urangani makhoi se steel plant ko india gi steel plant chi high steel plant manga sigi matang question ama khak leire ai question do amta han ijarakhi ge aduga ai shin ai haijar explain to jarak Write an account on any 5 important public sector steel plants of India. India there by any 5 apam manga ibia steel plant mayam lay adu sida pali public sector haibo haibun so haiko public sector pal aba ngasai ai ngasai haije ki integrated steel plant tara de mung da ma panamati public sector ne ama khatang mamang dai tawje ki tisco si private sector adu si hangbo da ngasai tisco gi matang ri ibadi yad ma di private sector oi public sector steel plant laiba mapan bigi manu degi any 5 matang sandong na eu haibane now see question si mo sida public sector na palakta bida exam kham da khun thena jam integrated steel plant any 5 integrated steel plant ni matang de eu haibun su yaw integrated steel plant nga sai tara do odini ko adumaina hangaba public sector pan de integrated and wahai se palak patara na tisco do su yaw sun bi ai ko ma su integrated steel plant ni challinya but here in this question focus to say public sector and highly important public sector any 5 you have adugi manga do ibada manga pe sir sida important so haijare okay adugi answer chap chana like the page number 70 sida manga maktugi ball letter tawre haraga yawduna leirabani I happy pajara aga then I explain tawjarke ahamada Bhilai steel plant Chhattisgarh da Bhilai steel plant se Chhattisgarh da lai Mairoisin and Nixing Gadaba Mana Bhilai steel plant in 2014 year metric per card meta locate to Hina Hankravan 2014 Mas Chhattisgarh lay has no Kambiro. It was established with the help of Russia Mas Russia collaboration to Ragas Kuchan Raga India Russia Kuchan Raga in Kapa Dugumba steel plant amani this plant gets iron ore from Dalis Hazira Hill Mana from iron ore se Mana Napa Dalis Hazira Ching de Pangi Koilana, Korbam, some Jaria de Pangi, Manganese, Balagate Pangi, Magi Maru, Pochachu, or even limestone, and Nandini Abamapamji de Pang. Sana Harabada, Magi Manak and Amagi Manak, Pangiba Magi, Pochachi, iron still soon, the Sang of Pochachi, the Maming Panjavanese. Adamina, I kitang to Napazage, Rourkela steel plant, Mashima Kambi, Magi Mapamsing, Orishadale, Mase, Germany, the Kuchanraga Link Company. Iron ore na bonai gardai fangi koila na jharia rani gas teki fangi sunu habadi limestone na Bimitrapur haba lamchi teki fangi then ahum so the Durgapur steel plant West Bengal da lai maase Great Britain ga collaboration toraga kuchanaraga link company mana phangba iron ore na Singhum dagi koila na rani gas teki adu limestone na sunu sina Gangpur dagi and water ising na river Damodar turen si dagi fangi mari suba Bokaro steel plant Jharkhand dalai mayamna khambi gadabana maase khwari chawa steel plant ni ko India gi aduga mana phang maase Russia ga khut sanaraga link company then mana phangba iron ore sina Naumundi dagi koila na Jharia dagi ising darkar le ising sina Damodar turen si dagi pha na aruiba manga su steel plant je Visakhapatnam steel plant aduga mayam su si ningsing view Visakhapatnam steel plant je 2019 da 2019 metric exam da meta locate to haina Visakhapatnam steel plant se hangkhraban mas Andhra Pradesh ta leiba adugum steel plant amani this is the first port based plant in India ahamba hithang pham da leiba adugum hithang pham amma da leiba steel plant amani Visakhapatnam se is coastal location is an advantage mana samudra khongman leiba se magi khudong chaba amani advantage amani bas maitra manga ji matang phajna ibada you will get full 5 marks mathangda aina Mati amtan lokachar kadai se aluminium industry da amtan yenview mai roisina makata bada sida aluminium industry dagi ai question macha makha ma ani pipo question amtan bizare sida yenview ai question se pazar ke what are the two main factors for the localization
location of aluminum industry se link khat ba tar di maru ba factor ani darkar le adu gi factor ani do kari no maru ba factor ani se le ragadi mafam se aluminum industry se marang kaina link khat ba ngam ga ne adu gi da matam factor ani do mami pi ba da makta ma ani ne ba se pi aluminum industry ha ba topic to yang biro page 73 da adu gi first paragraph ki loislak gi sentence to ma gi point ani do yaujara bani factor ani do availability of bauxite and regular supply of electricity at cheaper cost are the two main factors for the location of aluminum industry. Kaino habada availability of bauxite gi sumdui aluminum haba process se bauxite gi sumdui aduri bauxite sumdui na khudam ana har kanda chini sumdui se chu dagi ne chu leitabe yaro adumai tora har ga bauxite aluminum sumdui ne ba bauxite marang kaina phangba ama darka lai mafam aduda amana regular supply of electricity at cheaper cost yamna hong na yam chang nai na electricity mai haina khangai ba power se masigi supply se chang nai na mafam du phangba darka yam oe ani se amta ka hajar ke mai factor ani se kari ne ba bauxite mara di bauxite ke aluminum sumini bauxite marang kaina phangba ga da mafam se aduga electricity chang nai na phangba mafam hong na phangba mafam se oe ga da ani factors na oe ga leba tari aluminum industry se mafam se link khat ba yare no ya now stay aluminum industry ki matang dal loisan jare then mathang da ikona chemical industry yauri fertilizer industry ga yauri topic tentak na adu masi yam kana maru idea in sidal lokhat chadre then cement industry amatang sidike hangba ya question amatang ga leijai sigi cement industry se asi amatang sidike question amatang ijaram ge cement industry di bilamati sabai karkhana hai bani ko cement industry se why do okay, so there is a question say why do we consider the Indian cement to be the best in the world? India is cement se Indian bilamati se prithvi pumbada khwaide hena phai hena quality yam dai hena longnari se kari maram na hangba sida cement industry da yengbiro second line da yaujare mai answer se 2 mark khaktani second line da smile yawi Mahiroshina underline tausan bibi agani in terms of quality, productivity and efficiency it compares with the best in the world like India ra puthoiba bilamati se quality yam laiba magun yam laiba oiba then asuki matik yam su puthokba efficiency oiba akhang kam matik chama su oiba akhang kan ba kan ma su oiba afaba oiba yam su puthokba ngamba adugumba gi maram na oire haraga ko India gi cement se considered as the best cement in the world. Prithvi the quality for cement and long name. Now, sida cement industry matan loisan jare. Matanga automobile industry lebni automobile industry si thodona I question yam kana maru abla ite de pija de automobile industry se karihana abada gari gura laiba gari sin 2 wheeler 3 wheeler 4 wheeler ko multi utility vehicles gari makhal se sari ba kumba karkhana duni khoina automobile industry haibase then aina ngasi ki last on the topic amatang ngasi ki class day 9 sida amtang lokta jaramge aroiba karkhana makhal su oiraba information technology and electronic industry habsi yam kana maru oi IT industry na mayam sabi IT information technology industry haba topic singtang de question last one manga people question amtang lokta ramaga ngasi ki ai wine up tong khona jage karino information technology industry sida amaso electronic industry kari sari na haba matam da kaisnate akoina pau photo thousand ki gadgets mayam leiriba khusukra mayam leiriba amaso electronic ki electricity le system aba yaba device khusukra mayam leira khoi yumda season ba cooker rice cooker egera mixer grinder TV mobile mayam radio mayam se loina IT amaso software computer ki software hardware haiba mayam se punamak se punchara ba akoina IT industry amaso electronic industry na khangne now sidagi manga piba question amatang aina dokhat jaramge nasigi oina This question is explain the importance of information technology industry in the national economy. Ako India ki economy da central ki phibam da haiba information technology industry na kari thaudang lo bagi mai importance you have IT industry importance. Now page number 75 da aside chingchan biro page number 75 marks ni kitang sane chingchan si second line de yaura bani the industry has made significant contribution in terms of employment generation. Mi asukimati yamaba prajabu employment PB ba thabuk sinpam IT industry khatana yamaba asukimati yamaba prajabu thabuk sinpam PB in 2008 man system online to view ba in pagiri se
In 2008, the IT industry employed about 4 million person. 2008 probably record the 4 million persons here. Higher IT industry. It is encouraging to know that 30% of the workforce are women. Hena pulling thogania abamna. Chada 30% nupi IT industry. 30%. India Software is a major foreign exchange earner because of its fast-growing business process outsourcing BPO sector. Aduga IT industry ki pothok singche mapalam da thadoga yamna foreign exchange su tale be khon software singche maru na thadoga mapalam dagi foreign exchange su tale masi su akhoi gi India gi income amane. Then pareng ma sam tan kalam be yai kalam maga the software industry has suppressed electronic hardware production. Software na hojiki matam da hardware singche tan nam tharak pa haure. Aduga, a large number of Indian software companies acquire international quality certificate. India is software company kaya ama quality certificate magul lere na certified tore sarkar na quality certificate phangya. Aduga sentence na the continuing growth in the software and hardware is the key to the success of IT industry in India. Masi IT industry na masi mai pak lip se chawkhali base software amuso hardware industry se tan India ra chawkhala pana maram ore haraga IT industry se yang successful oibani. Matang sida igi ngasi day 9 class se loisan jage paralo slam dai khudingi aina makada ena quotation masa ma pijar madu ngasi gi su quotation am tam pijar ke the harder you work for something the greater you will feel when you achieve it nang na hena kari gumba ma gi dang ta hena wana hotna raba adugi panthung do adugi mahi do char kan hena nungai phone wari mo khai nangi panthung do phangma matam da nangi mahi do char kan hena nungai phangman wa ba heli mo khai nangi pantung ponga nungai hen gani hen asi haraga ngasi gi day 9 class se so ai thapsan jarage okay thank you all bye bye